Amang perko sinami, ba magundak sape-sape, asarong ulah nami, manape mga maulot ko sape-sape siguro. Ulah-ulah nami.
Para na tong nang ikaw. Bahal ko na si Badbal. Bahal man ko na si Tiyo. Yo maparo kadayan. Yo maparo sa dito. Tas paro. Babuak ko masautik ruayat hidup di Damangon. Ia no popar Damangon. Ima Raja Pulo Parhuarar Pajaitan. Dua nasida marha marangi. Ima hahain dopungi. Ima Raja Tapos Pajaitan. Namangarato tuasahan. Sitorop pinopar sitorop pangisiro nasida. No popar Damangon nakin ima Raja Pulo Parhuarar Pajaitan. Anaknya 5. Anak ni Ima sada muse naborunami. Anak siakangan mana tua-tua namion. Napaduahon ima opusi marujahan. Nama alak burung marpaung di Jakarta don. Napatuluhan ima opusi ica ala ina mudai boru barinding
tinggal di Jakarta. Nah tinggal di Jakarta. Alai tomor di soal pinangudai dot angkinami Kolonel Angkatan Darat Mangatas Panjaitan SH MH Kepala Auditor Militer Sumatera dot Kalimantan. Napatuluhan napapakton ima amang danami opusi rata mana opusi unggul tomor di meredo na tuan Kapten Polisi Purnawirawan ala orang sehat na tuai dan boy lakana isokdo inang danami do anaknya ima arbiter Panjaitan SH napalimahon ima opu sisaroha anggo udah namion nungama parjolo borat 15 tahun nasapu alai disokdo angginami guru Majongga Panjaitan nakite ama udah nami na parbaho disokdo anakna si jaksa Panjaitan hamuna kamang do tamo kainan bahwa kumasautik muse secara khusus amanami na tuan on nomor dengon guarna hasidat dan honda ima saur manupa natubu di hari 10 Agustus tahun 1917 guar terdidina Johan Panjaitan tamat Vervolkschool di tahun 1924 dungi tamat Musei Schakelschool di tahun 1920 marhasuhotan di Ariono Bulacia tahun 1920 mulai mengajari di Sekolah Rakyat Manang SD di hari 1 Agustus tahun 1940 di Hutan Amora alai pindah mengusai di hari 1 bulan 10 tahun 1950 tu SD Panjaitan di Sigupar siani musai pindah musai di hari 10 bulan 7 tahun 1951 mulak pindah tu SD Simaremare pindah musai di hari 20 bulan 4 tahun 1957 mulak tu SD Hutan Amora pindah musai di hari 1 bulan Agustus tahun 1924 gabe kepala SD Negeri Sada Simaremare pensiun muse amarami na tua-tua na saur matuaon di hari 1 bulan Cia tahun 1977 marujung moluna di hari 4 Juli tahun 2001 di Rumah Sakit Elizabeth di Medan umur saat tuna marujung 24 tahun di Parpinoparon 10 ami pinoparni amanamion onom mahami bawa nama rahamarangi opat ma ibotokku auma anak siakangan goarhu tikidak danak ima sidusun natinadani hailiat dihuta alai goarhu duk terdiri ima Jansen Marhuarar Panjaitan auma Padita Jansen Panjaitan Marhuarar namar hasohota do kami di bulan Agustus tahun 1924 do Boruni Raja Janji Maria di basa-basa Tuhan taruh di kami walu dak danak sada bawa pitu boru nunga toru marhasohotan bawa siakangani marhasohotan tuburu siagian Janji Maria di basa-basa debata dua dari nasida sarjana ekonomi non nakarejo naing di Irian Jaya di Jayapura tongon madagam harwal las neroha parumain gaberang bui nasidaro dadan napaduahon iman Dr. Mercy Panjaitan namar hasohota tu insinyur Timron Manik Master Science na tugas di RSPAD Rumah Sakit Angkatan Darat di Jakarta Laos Bela on Karejo di Departemen PU di Jakarta. Napatuluhan ima bidang Karta Elizabeth nama rasohotan tuhelanami Padita Tokar Parlim Purba Sarjana Biologia naing bertugas di Resort HKIP Pangurun Tongon Borwon Mai Managam Harwan Lasmiron
keluarga. Amang Raja do inatta soribada. Ia au ima anak paduahon. Natubu tanggal 4 bulan pitu tahun 1942. Warhu sijita. Ala kebetulan didiki partuku ro inangudakku. Jadi ro padita. Ala enak pe di bangkaru padita dan kami paditau. Nian rono gereja metodis majuau nian do gereja Advent. Asadu tau nian gabe permahan. Alai sampai sonari dan terjarap au dope nanggo gabe dua be narau do narak. Alai kolang guru do boy. Jadi ia au marumah tangga nung barumur 70 tahun. Mangalak boru ni rajai boru sihan sian kinalang badige manang lubat siritong. Ia anak dihami pitu 5 mai bawah 2 boru nami. Ia si bitu-bitui olah 2 dobe nasidung sa sekolana. Ia na 5 nae hot dobe marsikola. Dan songonima riat hidup sirau. Butima Amang Raja. Mulai temanita, auma anak paitulu, nama kuas Farel Panjaitan, nasomal di Jawon, aman di Mangatur. Inat tasoribada boru ni rajai, boru tagaol siap baligi. 5 dada dihami dulu bawa 2 boru, sudidu pe di bagas persikolana. Songonima sidohonon parengot tu riwat hidup nami secara singkat. Mulai teman. Mula tema di hahami so. Di amat raja sidang namorai duluan na di parsagapan. Somon mengurusi hatani hahami nakinian auma anak nomor 4. Namar luar si hada dan hoku Robinson Panjaitan. Molopung najolo di Jolo Siamicot. Panggilan terkenal. Seorang tanggal sia bulan pitu tahun 1952 jala berkeluarga tanggal 20 bulan 4 tahun 1977 mangalap burne rajai boru tapunan sian tapunan Lumangkau di Palembang Tuataro dadat dihami tolu halak 2 mai bawa sada dadat boru dan anak siakangan ima bawa masih sekolah penuaing di Malang semester walu alaya pas ujian dan boy dulu di Tikion molo nomor 2 ima ada boru nung abe selesai sekolahna jala sarjana ekonomi jala karijon main di Jakarta molo nomor 3 ima ada bawa narap dohot hamiro di Tikion jala IP baru lulus sian SMA ia hami Amang Raja jelo hami rasa sadarion dawodo hami sadar dua ia hutanami nuai ima diserui Kabupaten Iapen Aropen di Irian Jaya dari songloma songo singkat hami mau lihat Budiman luluan dari persanggapan diamu amat daraja do inafta soribada semua di orang nih dah nakin auma anak nomor 5 luparan yang ada 2 lahir mau tanggal 5 Februari tahun 1957 ia keluarku si Marwasas nama ngalap buru dirajai siap puna dulu ia dihami buru siegian siap puna dulu ia dihami di letuata pasu-pasu dulu dan anak
Siakangan mai sonari baru 11 tahun, baru kelas 6 SD. Jelas si nomor 2 baru kelas 4 SD. Si nomor 10 baru mulai masuk sekolah SD. Ya kami bertugas dahulu siang Utani Matanyo di Jayapura, di Irian Jaya. Mangido kami Tuhan muak amat tasuripada asa tong di bawah kamu kami tangianmu biar ke tugas-tugas kami biar ke perserahan kami di sudia ke kumparan dengan tujuan semua 5 kata siap kami pesat kami tuangin kami Perusahaan tulisan nomor 2 Tanah Jawa. anak Jawa. Beliau anak nomor 5 Nomor 6. anak yang nomor 6 Di bahasa-bahasa Tuhatta. bahasa-bahasa di Tuhatta mah 2 dari anak bawa. Kami tinggal di Jakarta. Kami tinggal di Jakarta. Nomor 5 sisanya Sukawoko. Aku pergi itu hatta kami saluna mari datang yang una kamu kamang do kamu kena. Jumlah anak. Ulang ni pinopar ni na tua-tua nami o saluhutna. Ima onom anak onom parumain 12 halak. 4 boru 2 nai nama hela ala nom perjulo borhat jadi onom nasida. Pahupu siang anak 20 lalu tambah sada 20 siang. Pahupu siang boru 10 tambah 2 12. Nini siang anak onom penguma onom 25 halak mahami sudah pinok parina tua-tua. Anggiat ma ditambah itu hatta 1 namar nini 1 namar nono tuak kaari namang ihud. Mau lihat ma kerajaan nami dia katangian dohot dia ka partisipasi muna semua ini masih pasal nak perlu pernah tahu dia lapang bodoh tidak roh tari baik damang ma gondang mulai ay marmula do nauli marmula do akan adenggan di sude perdalanan dia akan melutak baik mamang debata ketua do sangap dihami pinoparina tua-tua nami naong tajumolo tapabor haton naok saruma tuaon asai pasorak debata tua do sangap disude hami aka pinoparna asa tubuh kena jagar tujuluanon pasu-pasuon yang mata debata dihami salu na pinoparnya tua-tua nami. Godang sapuara marorot sapuara asa di paror asa di parorot adat dot uhum kami salu na pinoparina tua nami bada menggodang godang hasahatan untuk ini. Angkian di masa Tuhan akan nauli dok nasi untuk kami salihutna. Karena mau untuk. Obat talak. Sekangan ima akang nami tumarga na bapan
Ima sia si borong-borong. Dak danak tulu dua mabawa sada maburu. Jala dak danak kon nunga si pas sudah sekolah nak. Selesai sudah sekolah nak jala nunga karidu. Sudah hatulusa nunga karidu. Jala abangi nunga jumolo akangi rapat doham sunari. Nomor 2 nakawin nami ima tusi partidi siap baligi jala dak danak sian akngamion tolu atolusa bawa. Nomor 3 imahami saragi nabi itu jala dak danak dihami sada napau paton ima maraga tabunan siap balige jala dak danak dinasida tulu dua mabawa sada buru jala tinggal di Surabaya jala dak danak dua di dadanahi dua bawa di Surabaya do ala yang guburu rapak do antonari soni ma dihami pinok perni amang nau hawa ngambil olate jadi amang panggual pak gorsi gudang mula-mula bekam maju amang gudang mula-mula alam bermula do gabe marmula do horas bekam amang satu. Pinabuani akama nami do inom nami nakingat taring untuk pinomparnasida jadi alani pa marsbabuan marahami dison ala doktor sobiga mang nabuiro bababon nami mak ya hami namargoar patita togar purba helani simatuhaku ima patita jemha Panjaitan jala dihami hami ma tubuh si bayi tolu buru manang buru si bayi 2 jala
dana di bahasa-bahasa Hutu Hatai di Hami sada bawa sada boru jadi disoma bahwa pumung manangna nilimu ba taringot tu boru muna takui rap ala pai malasiro hadapin wae kita rumah sakit manang di bidan jana taringot tu akapinopar ba omma Hami na buiro bahasa manupak ma todimuna hamu amanami nanami opung nami sudah dah jual nami Tuhan yang kami nomparmona semua ini masyarakat itu dia kan ambil kulak itu baru berdamu tutoru marbun tugijak pinopar ni opungon kami saluhutna di hokok todina alani main mamang kodang mula-mula marbun saluhut laos kodang hasahatan suap soringan kodang si tio-tio mau ada mama mana terrobe jadi orang siapa daerahnya Ya, aku sendiri sian kau punya pusi barita anggini netua-tua 5 anak si nomor 3 5 amuku pusi hijau senari ngaidok kabi pusi mangatu aku sendiri mah anak nobalga anak ni Dwi ima si mangatas penjahitan nobalga ima si mangatur ala perjurudo itu ku muli jadi saudari ke si mangatur mana Dwi dudu inung maingson jala hami Goparin net way walu pitu mabawa sada boru beri ngasipan opak maun sarjana hukum sada insinyur sada asisten apoteker sada naik sarjana ekonomi, sarjana muda. 5 dewa singkat kami jalau sendiri nuain bertugas di Medan sebagai kepala auditor militer tinggi, manang kepala kejaksaan tinggi militer ke Sumatera, Bu Kalimantan. Soal 5 soal riwayat kami adalah unit yang tak ada sian among ngami si nomor 4 jadi dainung adong goison alai bapa Marcel Saldo dan Puiro jadi somanau sendiri anak nomor sada mabawa jadi dihami pitu 4 bawa dulu boru 5 jolo riwayat singkat siang kami. Oh, jadi adongo andiku sanai donggo pesipan alai kami ngasipat sudah. 5 dinami siap pudan. 5 riwayat singkat siang kami. Pai tolu. Pai opat. Apa yang
di hamuna manami do nami no persanga bihami adorak so tu au opara no pusaroha inatorang dulu tu bapak nomor 2 upus marudahan nak tua burparpau ngalenga jumulomodi bapak tuon naik di Jakarta. Jadi yanakon di bapak tuon onom tolu mai bawa tolu bor sude mahasohotan jalarodo ima abang mi barison ima si jaksa pajaitan anak nomor tolu. Jadi ima sia tubuni bapak tua pai 2 na sedang di Jakarta nuai saat mai batui basadarion ima iba sendiri tubuni bapak nomor 5 almarhum tahun 2004 omak puru pasaribu siama hami nama tinodowon pitu mai bawa 2 boru jala boru nunga marasorotan jala bawa tulu halak nari mariteon dihamua mang raja enak sori pada marite buah-buah nami nakin ima anggini bapak tuon kepagan no pak nari malpangido kami dihamua mang raja enak sori pada asa marite ditanyang muna disaluhutna hami koparanna tubuni anggini bapak tua nang jumulo mondingon anggiat lang ditapai tuhata pasu-pasuna tihami tabani adoknya mahiteon bagi sodo omak nami ba pinasaha ma tu omak asa manangan tua magidogota Allah mahiteon ba badamang ma godang mula-mula godang soba-soba godang olop-olop la salutna padung matu hasahaban nai baik kamu mama Siala ng matua na tuwa ng gabi. Matbahok pianak, matbahok tungkol sa ito na martini marnong. Katorang mo sa otik tarap mo namin. Tula tuwa. Ya anak ibu si Jalengon. Odong. Sada Boruna. Daw puksiyahan o pusigadia. Kabedoy dala torok do parami dugi pai 2 dopu opu sirajo ipe kabedo dala torok do parami dugi patoluhon dopu ucapuran ima na toras ni akan nama 2 nakindung kadi patorang na siya reot do sejarah ni tatua kabedo dala torok do parana Dumi payopat daupu. Nabongan pa sa yung kabelo. Dala torok do parana. Kaya simaro na nakadalaga sa mga Canada. Sabi na tayo batana kung nakapagpapasok na yung hamutak pangalan mawala ng ang tao. Sabi mga kayo. Luluan ng pinasangapan. Tipikon dong rohani sa pertabak magkakaba. Jadi pertabak terdiri dari 50. Saya ini berbobol
Jadi tarobonani sen Puraja Huta tuna tua on ima siap pelau. Sadok puru hami do na tua on siap pelau. Jada kursi tereng batu halahon Tuhannya Maraja Huta padua. Jadi nunga gabe anggo goparane rasa sijelengon terluhumi mesen na umudingon nunga di jalo aka hatu-hatuaon aka beo na waraon satu namar nini pangidoan atong saya di pasar permatari batama satu namar no jai hani sian Pajak Huta pangidoan nani naing manian torop hani sok kamu gabe mora hamajur dileon dihami tabat-tabani ak makubi hamu do akadoan nangokian jai sonari pre eme si tabatu apa perlingkungan si borok gelo de batama di hamu tua jala horse baro prima poki bangun-bangun pecalongan prima to dimuna tulujuna mempatamu-tamu makuling ma susuy di bonari babuan orang semari itu soal nang pengarap tuan wan pesi gabe si orang asa pasu-pasu betam baidong matong sei iba harabuan nami tuhamu ia anak pertapos dodom tolu siapa ima Puraja Huta ima ausa diri ko paratna na tinggal di bona pasogidon si nomor 2 kebetulan akadamam torok do alai kebangaran sulit tangan orang tinggal bermasuk salah dulu do angikku mani-maringan do inanguda persipasu di son anggoda mangi ngagira marusunggol jadi nomor 2 dimana ki nerokkan di orang kita bau son guru selengo baik dulu nomor 2 imana orang sian Puraja Huta perdu anak ibu dodo saya faradu majos terarikas babaku lu kita berima Colorado